Bashimiye mwebwe mwakanze subscribe kuri channel y'abasirimu. Afurika y'Epfo umupasiteri yatawe muri yombi ashinjwa gusambanyiriza umukobwa w'imyaka 14 mu musarani. Bishop Meshake Molefi Fofedi, umuyobozi w'itorero rya New Babylon Apostolic Church rikorera mu gace ka Everton West muri Afurika y'Epfo, yatawe muri yombi ashinjwa gusambanya umukobwa w'imyaka 14 w'umukristo we yarabikoze ku inshuro nyinshi. Ibyaha byabaye ku itariki ya 16 Kanama 2024 ubwo Fofedi yageragezaga gusambanya umukobwa w'imyaka 14 mu musarani w'ahantu hatunganyirizwamo ibikoresho by'ikigo cy'ubucuruzi, aho ababyeyi be bari bategereje mu modoka. Nyuma y'ibi bikorwa by'ihohoterwa, Fofedi yatumye umukobwa ajyana mu rusengero kugira ngo basenge, aho ibikorwa by'ihohoterwa byakomeje. Ibi byaha byamenyekanye nyuma y'uko umukobwa agize ibibazo by'ubuzima maze akabwira murumuna we, bituma nyina atanga raporo kuri polisi. Fofedi yafashwe ku itariki 2 Werurwe umwaka 2025 umaze ashyikirizwa inkiko ku itariki ya 4 Werurwe. Ubushinjacyaha bwatangaje ko bwamaganye ko Fofedi yarekurwa by'agateganyo kandi urubanza rwe ruzasubukurwa ku itariki ya 13 Werurwe 2025. Abayobozi b'iterero rya New Babylon Apostolic Church batangaje ko batishimiye ibyo bikorwa biteye isoni byabaye kandi ko batigeze bamenyana mbere hose. Bavuze ko bagiye gukorana na polisi mu iperereza kugira ngo bamenyekane ukuri kose. Ibi byaha byo gusambanya abana bikomeje kuba ikibazo gikomeye muri Afurika y'Epfo, aho hashyirwaho ingamba zikomeye zo kubirwanya ndetse no gukurikirana ababigaragayemo. Uyu Fofedi twabutse ko ari umupasiteri muri urusengero rwa New Babylon Apostolic Church. Iyi nkuru wowe yakiriye gute? Andika muri comment, ukande subscribe ndetse kandi n'inzogera kugira ngo tujye twaploadinga ibiganiro bigiye bitabikugeraho mu bambere. Iyi ni channel y'abasirimu, mukomeze kubana natwe.